titwobona amafaranga twishura ve twakoze na 5. Sinari nzi ko nosubira kubasha kwinyamambura. Amaguru yazandya, umugongo kanja, umutwe kanja, narasirimbye ndavuga ngo Stefano ndagiye umugoro arasigaye n'abana. Peri kwimana neza twavuye mu gitaramo gutya izuba ari haye rirasa. Samo mukunga waravuze. Ariko twarataramye na 5 ba. Haleluya. Muri hasi. Aba bacu bazaza bagenda sinzaza ngenda kuko ntaba muri Gisubizo. Ndabati kubera kuyiba mwabira baje reka nyijemo. Ta muntu wanyenteresheje. Ayi. Nayigiyemo kubera ko bagaza bagenda ngateragira. Namaja muri Gisubizo. Ngo ngeri iyi mbona nyine inimero yayo ngo mpime mbona tutanganye nimero ndirekera kandi ntawuza wambara ikirato kitamukwiye. Nza nambara 6 none se noja kwambara 8. Isi dufite umuntu wese ashatse yogira ubwenge. Nimba wari ufite 2 kisumbuye ugere muri 4. Nimba wari muri 4 uzamuka ugere muri 6. Nimba wari muri 6 ugenda ugere mu 8. Kubu Kristo ndimubona no kiriki uyu kiriki twari tuziranye nkabona bakunza kumumanika bakamuseka muri burya muri comment ni uza wumva ico iyo utanze iki ukaja muri comment ni uzumenya imbaraga cagize mu bantu fanga kuba kumona nzindukirirwa ngenzura kiriki ndeba kiriki kiriki bige muzamubona gira gutya nuko kiriki rimwe nari mwavuga kiriki n'umuntu utazugira uvuga ico yishaka ntagira ubwo ntazayita kuri masi ariko ngenzura character za kiriki ndazigenzura ndazikurikirana ndamwiga ndamwimba muri societe ya igana nani yanyu muba mwajyana abanaziri igicaniro kubitinda hasi nkora robbing. Abagore bari hano, abagabo bari hano, abakobwa bari hano, abahungu bari hano, amacana ari hano, YouTube ziri hano, amakorari ari hano, ministere ziri hano, abayumbe bari hano, abakorari bari hano, abashumba bari hano, bene wacu bari hano, amoko ari hano. Kila mtu ajiazari kwa mambo anayo yaongea. Ushobora kuvuga ibintu none ukagira ngo ibyo wavuze biraho. Ariko mbabwire nyuma y'igihe kizaza umuntu azogira isoni zo guhagarara imbere y'abandi bantu kubera ibyo yagize gute kubera yuko ikinyejana turimo ni ikinyejana gifite ubuhanga n'ubumenyi burenze bwo kubika amakuru yose usohoye ukayashira hanze tazabona azabika kugeza Yesu agarutse. Amakuru yagiye kuri YouTube kesa bari aba YouTube bakemera kuyafuta ariko iyo batayafuza ayo makuru Yesu azagaruka gutwara itorero ayasanga kibana. Iyo tuvuga uko Imana yija kubahana yari kubasomera rino jambo karivu ariko tuyivugiye mu cimbo. Amen. Ebu miaka inayobaki ebu tafadhali enda ukajihoji, mgani wa Baswahili, enda ukajihoji kwa maneno unayoyaongea, iwa ukiwa ni kwa kundi ama ukiwa peke yako, iwa ni kwa YouTube ama ni kwa kanisa, iwa ni kwa kwaya ama ni mahali fulani. Tafadhali 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 yafikirie kabla kuongea. Fikiria unakubwira uzagira bakazana b'amagambo, uzagira kwe b'amagambo nubiba urukundo mu bantu. Hari ibintu bimwe bitaza bisengerwa n'ama principe n'amahame. Iyo uvuga abandi neza ni categorique baza bakuvuga neza. Iyo ukunda abandi bantu kuri urukundo Daniel yakunze kiri ibi birahagije ntimubigaye uko ibi n'ivy'Imana ari ukunda abantu bavanga ngo turangire tudasirimbe twasirimbe duheze revera mikoro adusengere dutaye muri utaratibu. Singonga twogitangizanya twasoza tugasozanya ijambo, twotangizanya ijambo tuza tuba bakuru mu gakiza. Imugaza mutahana busa ngwibintu ngo kubera iki tudasirimbe igisirimba cyo kiza gitangira kandi sasa naco kiza kigeruka.
Kavina Sofilas. Casimedo. Prasimelo Kavina Sofi. Serve bem. Mira, tanto serve, pobre agora.
Imana nasobanurire Otiye. ko muturebera mu madirisha mwatashe muracari hano ko murashaka gusohora n'abari hano ni gute? Aba bantu bari nuko hari ukunda abantu baza bama bamara ibintu, umugore azaja gutaha ngo yewe ngo se nguracari muno kandi batawe baja mu nzima turimo ngo yewe ngo se nguracari muno yes ngo dutaha. Iyo utaje ibintu benshi muracari hano cyane cyane. Don't worry. Ntabwo ngiye kuvuga udufuraze mugani wanyu, tugiye kuganira. Mwami Yesu turagushima, urakoze kuduha uyu mwanya. Tituri hano nkatwe duhari kuko wabishatse, wakoze kutugenera ibi bihe n'uyu mwanya. Nabimenye neza ko abantu bashobora kumva umuntu atavuze, kuko ubutumwa si ikiva mu kanwa, ubutumwa nuko tubayeho. Umuntu ashobora kuvuga ntahindura abantu, ariko umuntu yitwara abantu bagahinduka. Ibyo tuvuga si byo bigira agaciro kuruta uko tubayeho. Uko tubayeho kungana n'ibituba mu mutima. Duhagaze hano imbere y'imbaga ingana gutya, abagore, abagabo, abahungu, abakobwa, abize n'abatarize, abumva vuba n'abumva bitinze, abemera n'abatemera, abahinyura n'abadahinyura. Bene izo ngeri zose ziri hano. Tugiye kuguhamya, udushoboze. Asa amagambo yacu na yawe, uduha imbaraga, udushoboze. Tituzi impamvu bikunze ko tuvuga, ariko irahari kubera ko zateguwe bikaba binabonetse. Unsaba abantu bagira ico bakira kituvuyeho, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze ko byose ubikora kubwo kwiyubahisha, mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Mugaruke ndaza kenera ngo yavuga abandi ntibavuge, ibyo biza bigira agaciro. Turashima Imana kuba hano. Imana yo mu ijuru yabikoze, ihabwa icubahiro. Amen. 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 Iliya timu nisunike gutya. Kuna mtu anaweza katafsiria chairman na yeye aelewe ili ajue tunafanya nini, tunaongea nini. Hakuna mtu mwenye anaongea sawa. Mwigire imbere ba papa umunota nk'umwe mubikore muri utaratibu, timusakurisha intebe, mwicare muri izi nyine zitarimwe abantu. Imbere mwigire kuri bano bantu n'abariya baririya perfecto wayicaye, timusakuze, mubikore mwituze. Hari umuntu ushaka kugenda ubu nyine ntadusakurize dutangiye. Umuntu ushaka gutaha tumuhaye umwanya. Hari igihe umuntu yavuga ubona abandi bahindukira barebana bagira gute, cange mugahaguruka dutangiye. Burya muzamuhagurutsa n'utari ubifite. Dutanze umwanya w'umunota w'abantu bakeneye gutaha ubu nyine, ngahe ni mugende. Sinzabona azambona baye babwirana. Nta kibazo, bishobora kuba hari impamvu mufite zituma mutaha. Nimba muhari turabahanguye. Barahari. Mukinguriya muryango rero. Protocol. Shami ngufuri zini. Kinga papa. Seba abadamu bagiye. Dukingire. Nuko. Narivuze ngo turashima Imana kubwo kuba hano. Imana yakoze ko ntacarogoye iyi gahunda cyangwa uyu mugambi. Imana yo mu ijuru yabikoze, ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Turashimira Revera Ngenganyi nabo bakorana bemeye gutanga kino kibanza kugira ngo gikorerwemo zino gahunda. Kandi burya riba rifite ibintu byinshi. Iyo ubona bari guhaye hari izo baba bigomwe, siko? Hari izo baba bigomwe bakabiganiraho ubuyobozi bukemezanya. Nuko so mwarakoze. Imana uko niko kubana n'abantu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turashimira famiye ya Kiriki n'umugore we, mwarakoze kutugenera ibyiza, mukava iwanyu mukatuzanira igitaramo kugira ngo tugabane no mugisha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. 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 Titwobona amafaranga twishura
ve twakoze na gatanu sinari nzi ko nosubira kubasha kwinyamambura amaguru yazandya umugongo ukandya umutwe ukandya narasirimbye ndavuga ngo Stefano ndagiye umugore arasigaye n'abana peri kwimana neza twavuye mu gitaramo gutya izuba ari haye rirasa samoye mukunga waravuze gatanu ariko twarataramye na gatanu ba haleluya muri hasi mufate za mikoro mu baking nta kitaza gikenera suppose akira data bayizamu iri hasi uraza gusoma nanje ariko ibintu by'Imana kurya si imbaraga zacu ni imbaraga ziza ziva ku Mana nico kiza gituma muza mubona mu bikoro uko bavuga ngo ntimuzobisubira kurya imbaraga z'urya munsi ziba zihapfuye Imana igasubira ikabaha izundi munsi turashima Imana ko dusubiye itakeneye ko tugenda wa munsi ihabwa icubahiro ejo naho twari hano mu gataramo keza bene akano k'intumwa ka Ruyenge y'umwuka uzo tugenda kugakarabisha agakarabi gusa Paulo ndavuga ngo tuzogaruka ingene natashe ejo merewe neza kandi nta abantu bari bahari hari abantu batarenze twari 10 revera oya twari umurongo wose gutya no murongo uno murongo twari abantu bari ariko ngo amare tuvuga neza Imana inshoboza kubwira abano bacu buhamya ingene mbayeho hano muri Kenya nama mbabwira kugeza kuvigiwe nashitse umutahurashira nangiye mu bukwe bwa Dayiro ndagaruka washize ndakubita ngerageza ngo ubutahuraboneka biranga ndavuga ngo ubwo umutahe wanze nuko ngiye kukwizera ndeba ikizaba aho carabaye uko sindiho rebyo ko Shetani gaza yama aza yagoroye ijosi ngo umuntu aragira ubwoba twasomye ivyanditswe tumenya ko kwizera nukumenya rwose udashidikanya ko bitazagira bitazabura kuba zarabaye twarabyizeye turabyemera none turiho kandi iyo umuntu yizeye mwenye imani huyishikwa iyo umuntu yizera ijambo abaho kubw'ijambo iyo wizera ifaranga ubaho iyo zishize uzurara kwijoro iki cyo narakimenye iyo umuntu abaho nkawe ukabaho kumufuka iyo umufuka ubuze wewe n'umugore hazabaho mbenge kimuzamwumvikana kubera iki umutima mwarawufashe mu gushira ku bintu kandi umuntu ntabayeho kubw'ibintu ahubwo ibintu bibayeho kubera umuntu kuko tudahari ibintu ntibzobaho siko yeme uko tutariho ibintu bzobaho nako soma jori ndashimira abashitsi bavuye i Rwanda Muhemeri Justin Muhemeri Daniel na missionnaire Emmanuel twarabanye kuwa gatanu mu mugabo w'Imana telefone y'uyu wacu yaraguye imeneka iki tuguma kugira nyine bino by'abaporo kudandikanya uw'igihumbi abona ko turaguma nko kuguma kubira ifaranga zitari yamatanga ndi yose 25 kandi suko yarayafite yari afite umutima urutu wa benshi turamushimira aho ari Imana imumugisha ndashimira uno mugabo Daniel niwe muntu ntitwabanye mu ikanisa ariko twarataramanye aranzi ndamuzi azi intege nke zanje azi n'imbaraga zanje naje nzi imbaraga ze izi n'intege nke ze ni wowe wagaze ubwira muri umuntu we bita Nkomezi muramuzi w'umuririmbyi gutya urukunda kuririmba Nkomezi muramubona yagiye hanze Nkomezi yagira gutya Daniel akama amufuza nguzo wamufa gushwa kera ngo kabura zamutse ngo muza mubanza mwitonde ngo tubanze twuzuzwe ngo twumve teruko ngo kwimeza nibo batumye nja muri Gisubizi we na Dayiro bageze bagenda ngateragira bakaje buvira ngasigara kandi uku niko umuntu bushuti n'abantu buza bugenda bushira aba bacu bazaza bagenda sinzaza ngenda kuko ntaba muri Gisubizi ndabati kubera kuyiba mwabira baje reka nyijemo ta muntu wanyenteresheje ayi nayigiyemo kubera ko bageze bagenda ngateragira namanja muri Gisubizi ngo ngerini iyi mbona nyine inimero yayo ngo mpime mbona tutanganye nimero ndirekera kandi ntawuza wambara ikirato kitamukwiye nza nambara standard none se noja kwambara 8
kandi ni beza bagisubizo. Ariko iya hano nyine yarananiye. Nuko ndagushimiye wa Imana ishimwe ko yagomye kugushoboza uragumuba mu Mana. Imana iguhe umugisha. Soma Jori ko wanatanze iti kukaza gushigikira kiriki ngaye soma haraturaje higa yaho ngaho nuhasoma aho ngaho naha uramenya uko havuga usome hahandi ruriya rwandiko rwa Timotheo Paulo yanditse haravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Tangira Jori Timotheo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Yego hari n'abatari bahamenye kare naho ngaho. Haravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo bicitegererezo c'abizera. Kubzuvuga bekeraho nako konyine mvuga nimara umwanya nuzabugihari dusubire dusirimbe dutandukane. Turasirimba. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo wicitegererezo kuzuvuga chabize ubicitegererezo cy'abantu bemeye Imana cyabemeye Imana apani cy'abapagani ku bintu bimeze gute kuzugira gute kuzugira gute kuzuvuga. Reka mvuge kano ka timubona isi dufite itandukanye niyo twebwe twavukiyemo, kubera ko umuntu yageze avuka akabaho hakaba makuru amutamenya. Umuntu yarwara ari nka Kasarani bikazaba ngombwa ko hagira umuntu uzindukira Kasarani bakamwandikira urwandiko bakamubwira ngo twagize iki kibazo kimeze gutya, bakohereza hakabiyagera mu nzira rwa rwandiko rukanyagirwa cyangwa rugatakara, wa mugabo hakabiyagarukira mu nzira ntashike, bagatura nk'ikintu ca nyuma y'amezi 6, 7, 8 bakazabona kumenya amakuru y'ibyabaye, bakamenya ko umuntu yafushije undi mwana yaravutse ari incuke kandi amakuru barayatumye icogi. Ariko isi dufite none iki kinyejana turimo amakuru ari mu kubandagira ngo mu nzu y'abantu bwashya mu gitondo mukama muyamenye. Umuntu yavugana n'undi kwibarabara mutumvikana nka neza, uwagira gutyo wasoko ukayasanga bayamanitse. Inama zabereye muri kikao ngo mu mwiherero awiku ukoga ni mwibanga bwacu ukumva hari umuntu kandi wari iki wari umwiherero. Cyo shatse kuvuga niki isi dufite umuntu wese ashatse yogira ubwenge. Nimba wari ufite 2 kisumbuye ugere muri 4, nimba wari muri 4 uzamuka ugere muri 6, nimba wari muri 6 ugende ugere mu 8 kubu Kristo. Kubera ko nimutazamuka ndabarahiriye muzosigarana icitwa ubukristo, ariko ubukristo bwarashize muri wewe. Hari igihe telefone ifigashira ariko wazubona housing ukazubona ni keza karismate kandi telefone imbere yarapfuye, sebaza bayita ikijyana ni yayo imbere motherboard yarashize, piano ukabona irasa neza ariko umutima w'imbere warapfuye. Uzi impamvu n'ukutirinda isi ya none dufite. Paulo yandikira Timotheo n'umwana wari ukiri mutoya benda gutandukana na Paulo, kandi Timotheo yarahawe inshingano zo guhagararira umurimo. Paulo yamubwiye ibintu bibiri nibyo mvuga hano. Ijambo rya mbere yaramubwiye ngo tukabe intimide, tugatega ubwoba, tukajugumishwe n'abantu abari bo bose. Tiyagira umuntu uzaza ngo agukange, kandi nta muntu ugomba gusuzugurira undi ubukristo bwiwe. Sema amen. Amen. Kuko ubukristo bwundi n'ubwundi. Tiyakagira umuntu gusuzugurira iki ubukristo. Ijambo rya kabiri yaramubwiye ngo ntibakagusuzugurire imyaka yawe. Yari umwana uhagurutse mu bagabo bakuze bize, ariko utangiye vuba aramubwira ngo imyaka yawe ntikabe ikibazo cyotuma abandi bakugayira iki
icyo wamenye uzahagarara ubike uri umugabo mu magambo ugira gute uvuga. ibyo tuvuga wibaze wowe wenyine, kuko namenye ko burya umuntu ntagirwa agaciro no kwambara n'ibindi. umuntu azagirwa agaciro na karagita harya niki miterere, inyifato papa, inyifato. Ndimubona no kiriki uyu kiriki twari tuziranye, nkabona bakunze kumumanika bakamuseka muri burya muri comment ni uzawumva ico iyo utanze ikintu ukaja muri comment ni uzumenya imbaraga cagize mu bantu. Fanga kuba kumona nzindukirirwa ngenzura kiriki ndeba kiriki nje kiriki ndamuruta cyane apana buke. N'uyu wacu ni nanamumenyeye ni ndamureba ndamugenzu ndamutegeye nza gusanga agaciro ka kiriki kari kuco yubatseho. Kiriki bige muzamubona agira gutya nuko kiriki rimwe narimwe avuga kiriki n'umuntu utazugira mu bico yishaka ntagira ubwo ntazayita kuri masi, ariko ngenzura karagita za kiriki, ndazigenzura ndazikurikirana ndamwiga ndamwimba muri societe ya igana nani yanyu muba muhajyanye abanaziri igicaniro kubitinda hasi nkora robingi ndagenda muri Foursquare nza gusanga kiriki agira karagita nziza. Nubona umuntu ahamagaje imbaga ingana gutya, c'est-à-dire Imana iyo ntahwitaba, ni ukuvuga ngo aba bantu bitavye kubera kiriki. Imana iyo ntahwitaba iba ahantu hose, hoza benshi hoza bake, Imana yiba ahantu hose. Ariko iyi mbaga yaje gutya, burya nubona abantu bahaye umuntu agaciro bisobanuye uwariwe mu bantu, nta muntu gito ukwitabwa n'abantu. Ngaruka ibyo tuza tuvuga mu bantu ni ibiki? Timubona ko nyuma y'igihe kiza abantu bamwe bazazira ibyo bavuze. Abagore bari hano, abagabo bari hano, abakobwa bari hano, abahungu bari hano, amacana ari hano, YouTube ziri hano, amakorari ari hano, ministere ziri hano, abayumbe bari hano, abakorari bari hano, abashumba bari hano, bene wacu bari hano, amoko ari hano. Mbabwire ikinyejana twaye dutaramiramo, ikibuga twaye dukiniramo si cy'abakera bakiniyemo. Kila mtu ajiazari kwa mambo anayo yaongea. Ushobora kuvuga ibintu none ukagira ngo ibyo wavuze biraho, ariko mbabwire nyuma y'igihe kizaza umuntu azogira isoni zo guhagarara imbere y'abandi bantu kubera ibyo yagize gute kubera yuko ikinyejana turimo ni ikinyejana gifite ubuhanga n'ubumenyi burenze bwo kubika amakuru yose usohoye ukayashira hanze, ntazabona azabika kugeza Yesu agarutse. Amakuru yagiye kuri YouTube kesa bariya ba YouTube bakemera kuyafuta, ariko iyo batayafuze ayo makuru Yesu azagaruka gutwara itorero ayasanga kibaho. Iyi ni inama mbagiriye y'ijambo ry'Imana. Izo tuvuga ni izubaka abandi cyangwa ni ibibasenya. Ese iyo dukoresha akanwa tuvuga tuba tuvugira Imana cyangwa tubivuga ku nyungu z'umubiri nini? Iyo ubona wicaje abandi bantu kuko umwicaye mwaye mutegera, Imana ikaguha umwanya ngo ubwire abandi, Imana ikaguha abagukurikira, Imana ikaguha abagutegera, Imana ikaguha imbaga z'abakumva, Imana ikaguha abantu. Uriya nza nkunda kumva abantu bashogira amacana avuga ngo itorero ryiwe ni ibyawe nyine. Ririya torero nyine ryawe iyo ugiye kuvuga amagambo tugiye kuvuga tuza tuyitaho, tuza tuyakurikira. Muzi ko ari amagambo tuvuga azadutsindishiriza cyangwa azadutsinda? Siko Bibiliya ivuga ngo tuzatsindanishirizwa n'ibyo tuvuga, abandi nabo bazatsindwa n'ibyo bagira gute
bavuga. Ndasoje ariko nsojeje mbahaye inama. Ibyo tuvuga bishobora kudukiza cyangwa ibyo tuvuga bikatwica, kuko maze igihe nkurikira ibitaramo, ibiganiro biri ku isi, nareba nkabona abantu aho kuvuga nk'abavugira Imana baza bavuga nk'abavugira umufuka. Kandi umufuka nturuta Imana. Imana niyo yaturemye kandi yahaye abantu impano zitandukanye. Bamwe yabahaye kuba abakomedi, kandi muri buriya bukomedi hari ubwenge bubamwe buza bwigisha abantu. Abandi yabahaye kumenya social media cyane kurenza abandi. Abandi yabahaye kumenya ikidari. Abandi yabahaye gusoma ijambo. Abandi yabahaye kuririmba. Abandi yabahaye kuvuga. Abandi yabahaye gutanga inama. Abandi yabahaye ibiki. Ariko izo tuvuga ni ibikiza abandi cyangwa ni ibibica, ni ibibunganira cyangwa ni ibibaca intege. Ese iyo uvuze uzusubira muzo wavuze ukumva Imana ibayihabaye yovuga nkuko wavuze, ubundi nicyo gisobanura. Iyo tuvuga uko Imana yija kubahana yari kubasomera rino jambo ikarivu, ariko tuyivugiye mu cimbo. Amen. Ebu miaka inayobaki, ebu tafadhali enda ukajihoji. Mgani wa Baswahili, enda ukajihoji kwa maneno unayoyaongea, iwa ukiwa ni kwa kundi ama ukiwa peke yako, iwa ni kwa YouTube ama ni kwa kanisa, iwa ni kwa kwaya ama ni mahali fulani. Tafadhali, 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 tafadhali yafikirie kabla kuongea. Fikiria, fikiria. Unajua wewe ukienda kuongea familia ya mtu unaongea kama haujali. Ukitaka kuongea mtu mwingine unaongea kama haujali. Lakini nakuambia wewe unazaa, una watoto. Kwani hii tunda unayopanda, unajua hii mbegu wewe utaivuna kweli? Si Biblia inasema kile mtu anachopanda ndicho atakachovuna? Nubiba urukundo uzasarura urukundo, nubiba amagambo kubwire uzagira abakazana b'amagambo, uzagira kwe b'amagambo. Nubiba urukundo mu bantu, hari ibintu bimwe bitaza bisengerwa n'ama principe n'amahame. Iyo uvuga abandi neza ni kategorike, baza bakuvuga neza. Iyo ukunda abandi bantu, kuri urukundo Daniel yakunze kiri rwo gutanga amadolari 500 fitushizega ayo kwishura imodoka yishura abantu bagigi, wenda ni mwene wabo yomuhezamwo ka bonisi ko bana banye ariko uwo twarundi icumero cyose se kubusa. Urukundo Daniel yatanze rwo gukunda kiri, Daniel bizanga byakunda gomba kugira inshuti zo kumukunda. Ndi wo kwanga undi muntu ngo umuvuge nabi, ngutegereze wewe ko tuzakuvuga neza. Tibishoboka. Muze mwiga gusohora speech nziza ku bandi bantu. Rugina yarevuze ngo kurya umuntu numva ngo avuze nabi, ngo abacitswe ngo ariko sico yendaga kuvuga. Uzabicitegererezo cabizera, muzugira gute? Muzuvuga. Ubundi bukristo bwacu ntabwo bushingiye kuri Bibiliya umuntu ayisomye yoyiganirira abandi. Umuntu agiye kuri theology, hari wabana narabivuze rya joro rya gatanu, hari wabana bafite base babakiri, yo mujana kuri kaminuza akiga theology akayirangiza, kibwo munanira gusobanura inzandiko za Paulo. Ariko dore icyo abantu barusha abandi ni character nziza zi kiwo kwikora ibintu ngo wikore ngurazana imiterere hajya ni inyifato. Kiwo kwikora inyifato ngo wifata ukutari tibishoboka. Nico kintu nabonye umuntu atohisha inyifato y'umuntu tiza yihisha, tibishoboka. Kiwovuga ngo ndi mubi ntari mubi ngo bifate, kiwovuga ngo ndi gito ntari gito ngo bifate, ntibishoboka. Ariko uri gito kibo kuvuga ngo uri mwiza ngo bigufate, ntibishoboka nazo. Kandi mbere yo kuvuga tuzatubanza tugenzure izo tuvuga. Mwanya ndiwashize wikanisa ibi birahagije ntimubigaye
uko ibi ni by'Imana ari ukunda abantu bavuga ngo turangire tudasirimbye twasirimbye duheze revera mikoro adusengere dutaye muri utaratibu si ngombwa twogitangizanya twasoza tugasozanya ijambo twotangizanya ijambo tuza tuba bakuru mu gakiza ntimugaza mutahana ubusa bw'ibintu ngo kubera iki tudasirimbye igisirimba cyo kiza gitangira kandi sasi naco kiza kigeruka
Walk